Afha ndiye tshiwo tsha bvelela hone ngamurahu maḓuvha maṱanu hu kha ḓivha fhasi ya ndango ya Mapholisa hune Mapholisa vha Thodiso vha khou ita zwoṱhe zwi re ngonani u lingedza u wana vhuṱala ha tshivhangi tsha tshiwo tsho bvelelaho. I must also take this opportunity to dismiss all the speculations that have been made, because such speculations have a potential to cast doubts on the investigations that are currently underway, which are being conducted by our detectives. We call for people to come forward if they have any information. Musi Thodiso dzi tshi khou bvela phanda vha zwigwada zwo fhambananaho zwa vhurereli vha khou ḓibvela phanda na u fara mushumo wa thabelo afho tshiwo tsha bvelela hone nga u sielisana u elelwa avo vhurusiyaho vha fumbili-nthihi henefho thaveni yeneyo. Yes, we are definitely working with the families. Yesterday we were part of a team that came to provide groceries for the families. We provide counseling to the families, and even post funerals we will be with the families, moving together with them. Mushumo wa u ṱalusa zwitumbu zwa fumbili-nthihi wone wono khunyeledzwa nahone masalela a vhana vhenevho ono vha zwanḓani zwa miṱa ya havho.